هیوا سورا اماراتی به همانگیل گل دزگاه خیرخوازیا بارزانی پروژه که پیشکشکرنا 30,000 سلکن خوارنه لکا پندر بدرن عراقی و پنابرن سوریه لهرما کردستان انجام دادن. به هلکفته هاتنا رمضان پیروز ایرول کامپا قشتپای پنابرن روژاوای کردستانه هیوا سورا اماراتی به همانگیل دزگاه خیرخوازیا بارزانی کوری بریا کامپی دکه سلکن خوارنه وک الیکاریان دبن سرناوی پروژه رمضان پیشکشی همین اشتجین کامپی کرن. دیدوان ادریس بریو بری دزگاه خیرخوازیا بارزانی کامپا قشتپا بحثا پروسید که امرو مانگی سوری اماراتی به هماهنگی لەگەڵ دەستگای خێرخوازی بارزانی لە درێژەی کار و چالاکی هاوبەشەکانیان تایبەت بە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز هەڵدەستن بە دابەشکردنی کارتۆنی خۆراک بەسەر تەواوی دانیشتوانی کەمپی قوشتەپە کە بڕی 1993 کارتۆن بەسەر تەواوی دانیشتوانی کەم دابەش دەکرێت. لێرە وەکو بەڕێوەبەری کەمپی قوشتەپە وەکو نوێنەری دانیشتوانی قوشتەپە بە پێویستی دەزانم سوپاسی مانگی سووری ئیماراتی بکەم کە هەردەم هاوکاری ئێمە بوونە لە گەیاندنی هاوکاریەکانیان بۆ دانیشتوانی کەمپی قوشتەپە. ئەحمەد ئەلداهری قونسڵی گشتیە وڵاتی ئیماراتی لە هەرێما کوردستانê لێدوانەکە تایبەت دەژ رێبازرە هەژمارە سەلکێن خواردنێ و مەبەستا پرۆژەیە داخویانی و ڕاگەاند. الإمارات العربية المتحدة في خلال شهر رمضان المبارك به هماهنگیل گل دزگاه خیرخوازیا بارزانی امی ایسال سال 2019 سالا لیبورینه 3,000 سلکن خوارنه پیشکشی خشک و براین خواج در بدرن عراقی و پنابرن سوریه لهرما کردستان بکن. منبتنه اب پروژه پیشکش کریه امی دوار خدمتا پروسه خوندنه و آواکرنا نخوشخانه انجی کار بکن. ام هاتنه جنزیگ و تشتین پیوست بوان ناس بکن. داکو دما بیده جوان را بشکی پیشکش بکن. داکو کمترین پیوستین جانا روزانه جوان را وردابین کرن. اب پروژه ولات امارات نبتنه پیشکشکرنا سلین خوارنه لی او هول ددن الیکاریان بگینن بشه هری زیده بوان الیکاریان پیوست جو کرد و عربان و ناوی سال لیبورینه لسال 2019 کر. جه کامپا قشتپا علی عمر